Sanibona noyingane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwishanele ehamba phambili iradio Inkezo. Mina ngane zakwethu ke ngumfazi ngithuthuka Khumalo bathi ilast bona magumede cishe ngala kwethu makuthi usemusha ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukungilandela ku Facebook @radio Inkezo ZA. Wengane zakwethu ke lapha ivungela sabantu abaningi laphana i-CD cover kanye single bakhava laphana yengoma ezophuma ekaJumbo laphana ehambisana naye uKhuzani ke nganza kwethu uKhuzani ke ufika namakala isithombe laphana enkundleni zokuxhumana wasebhala umbhalo ukuthi ke zigawule zabekwa ingoma ethi ke noma ungavala uthi uJumbo kuzosho nini ukuthi ke nifuna nini lengoma nifuna ngo-October noma nifuna manje kuzosho nini lapha ubhalile kuKhuzani wengane zakwethu ke ukuthi sekuyojaja abalandeli ukuthi bona bayifuna nini le ngoma lapha kaJumbo ehambisana naye lapha eNdlamlenze uKhuzani umfoka Mpungose ekulindele noma ubani ukuthi impela ngempela izobishisa izikhotha wena ngana ukuthi mhlawumbe kuthini kwakuPaula uyifuna manje noma mhlawumbe lapha uyifuna nini kanjalo nensizwe noJumbo ifike yabhala lapha ekhasini la kuFacebook ethi sigawule zabeka bathi qese kosho wena mthando omculo ukuthi uyidinga nini October noma uSeptember lengoma ke lapha ke kubika yena lapha enkundla uJumbo lapha nomculi wegospel ngana kwethu ngicawuthi ke ukubambisana okuhle lokubona amaciko emkhakha yahlukahlukene ehlanganyela ndawonye lapha sazi ke lengoma noma ke izoba umaskandi gospel njengoba lapha ubona indlela abavunule ngalapha noKhuzani kanjalo noJumbo bagqokisela lapha ke ciko elaphana ukuthi bangathi kungabe ingoma iyo maskandi bagqokisa imvunulo yezulu khoma sudu lana uyabona khoma kitchen bokoza sokuyasho le ngoma cishe kuzoba ingoma iyo maskandi ilaphana ke zobihlanganyela iJumbo kanjalo noKhuzani sokhumbule kwengane zakwethu uJumbo ke umculo odume kakhulu lapha ke ngokuthanda nje umculo kaMaskandi unazo ingoma zikhiphele ezicula uMaskandi ukhumbule ke ingoma icula lapha ekhadla kungizwe emchunu ke lapha ke lapha ikhadla yena uJumbo lapha ke khona nenye futhi ke afike nami ekhasini lakhe iclip unyana iyakhalisa abantu abaningi bathi bayifuna lapha ethi die enkulunkulu lapha wayishaka mnandi uJumbo lapha bezingoma zoMaskandi wena mhlawumbe kuthini kwakuPaula ke ngala kwethu ke ake sivele hlane comment section bese ungitshela kabanzi ukuthi wena lithini lwakhuvo ngalo lo daba from ilasibolo ingane zakuthi singiphuma kanjena ke kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyazibuyela futhi nezinye izindaba ezilandela kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nesiphatha hlelo nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.